nitwa Nyamwiza nk'uko babivuze nanje nahuye n'ibizazane zo kwiga. Njyewe naje nkiri muto bukeya kumurusha kuko mu Rwanda nari ndangije umwaka wa mbere wa secondaire gusa. Nza gukomereza hano. Ngeze hano mu by'ukuri natwe ntabwo byatworoye kubera ko nta Cyongereza twari tuzi. Kandi twasize mu Rwanda bataratangira kwiga mu Cyongereza. Icyo gihe bari bakiciga mu Gifaransa. Tugeze hano biratugora. Ariko nubwo zatugoye twarakomeje. Kubera ko nyine ni nk'umuhamagaro. Niko bavuze. Turabavyeyi natwe nje mfite abana batatu. Ariko igihe narangije bachelor nubatse. Urumva narize ngera igihe cyo gushakwa ntararangiza. Ndashakwa nza kurangiza. Nyuma yaho ndavyara. Navyaye umwana wa mbere ntari mu ishuri. Noneho ndavuga ati reka nsubire ku ishuri. Ariko nyine nanje byari bigoye kubera urumva inshingano zo kuba umumama, zo kuba umudamu mu rugo n'akazi byose bigoye. Nsubiyeyo rero nariyandikishije ntangira masters nari ntwite ndaye umwana wa kabiri. Kandi umwana wanje mu mbere aragifite umwaka umwe. Ndiga ntwite byari bigoye. Ico gihe namenye ko ntwite kera nariyandikishije ngira nk'isoni gusa zo kubireka kubera nari niyandikishije. Ariko naranasenze ndavuga Mana numfashe iki gihembwe ca mbere nkabona biciyemo nzomenya ko ari ngomba gukomeza. Ndagenda ico gihe nafashe ama classe 3 muri masters kandi mfite umwana natwite. Ndiga kandi narize. Ndiga ico gihe igihembwe ca mbere carangiye nanje nari mfite GPA y'amanota 3.9. Nuko ndavuga ati ubwo bigenze gutya nkaba mbishoboye reka nkomeze. Ndakomeza igihembwe ca kabiri naje kuzara nkuko yaravuze nanje ndi umuntu uzuja kuzara nkatwara computer kwa muganga. Narangiza kubyara timunzanire computer nkore ama homework. Nuko bigenda. Urumva ko si ikintu coroshe. Si ikintu coroshe nje wenda nibaza bambaga ariko iyo ndangije kuzara ikintu ca mbere nza nkora ni homework. Urumva ko atari urugendo goroshe. Ubwo byagenze gutyo ku mwana wa mbere wa kabiri ndiga ndabyara narangije kuzara nuko byagenze. Ndasubira ndakomeza. Urumva nibwo nangitangiye. Nakoze masters muri business byagombaga kuntwara imyaka 2 bintwara 3 kandi nabwo nabaga nakirageje nakukuje uburyo bwose. Uwa gatatu nawe naje kumuzara nkiri ku ishuri kandi nawe nuwakurikira barutana umwaka n'amezi. Urumva niba ari umuntu wari ufite challenge nishi ufite abana batatu bindahekana kandi nkasubira nkaniga. Nukurya bavuze ngo ushaka inka azaryama nkazo. Twaryamye nkazo kugira ngo tuzibone. Siko? So iyo degree rero nayirangije mu zukuri mfite abana batatu nkuko nari mbabwiye ni ibintu bitoroshe. Biba bigoye hari igihe abagore tugira emotion. Hari igihe binanira hari igihe ndaranicaye. Nagira ngo ndaryama nkaje kuryama nka 8 abana bakaba barazutse mu kandi kanya. Bigoye bitoroshe ariko titwobireka kubera ko ni ngombwa. Rero abavyeyi cyangwa abakobwa reka aribo tubwira cyane namwe murabishoboye. Nk'umukobwa udafite urugo ukuvuga ngo wananiwe ishuri gute. N'abamama mufite abana namwe mubikora. Hari umudokiteri umwarimu umwe muri abo ngabo wanyigishije iwe yari umuzungu w'umugabo. Aratubwira ngo yarakoze ageze imyaka 50 akazi kiwe yari yarigiye ariko ageze aho yumva takibikunze. Aravuga ati reka nsubire ku ishuri. Imyaka 50 aje gukora doctora iyindi myaka 5. Urumva arangiza afite imyaka 55. Nyuma y'imyaka 55 aragenda aje gutangira iyindi career. Aje gutangira kandi kazi k'ivyo yize.
ubu nyine n'umugabo w'imyaka 70 ariko akubwira ati ngize imyaka 15 nkora ibintu nkunze. Urumva yasubiye ku ishuri afite imyaka 50. Abantu bari aha bafite 50 ni baki. Kandi ururimi tigutuma umuntu atiga. Hari abitwaza ngo ururimi ngo ibiki, ugasanga ngo nivyo bituma batiga ariko ntivizoshoboka. Kubera ko ururimi n'ubwenge ni ibintu bitandukanye. Biba bigoye ariko Imana izica inzira iyo wabigiyemo. Rero abantu bato mukiri hano muzi ukuri mugende ku ishuri. Dukeneye kubaka igihugu cyacu ariko ntituzocubaka tudafite abantu bize. Impano yawe niba ushoboye kiganga, niba ushoboye ikintu cyose ushoboye, ugende ucige kugira ngo nidusubire iwacu tuzobona abo duha utuzi. Aba bantu bose bari muri factory ubu nyine twamanuka ntawe ta factory iri iwacu kandi tuzoyizana utarize ntibishoboka. Nubwo uzoba ufite ifaranga uzoyizana. N'abangaba bavuga ba dropinze bano bakoze za Facebook n'ibiki, nabo bakoresha n'abantu bize. Ntago ibyinshi ntibavyikorera, bakoresha abantu bize. Dukeneye abantu bize mwokagira Imana mwe muje ku ishuri. Yani nk'ivyo kubera ko ntari mfite umwanya, nanje wenda ico gihe ba Serafine bazoza dufite umwanya tuzoza tubabwire mu magambo arambuye. Murakoze.